Shalom shalom bakunzi ba K9 TV ndabana mukishimaro Imana zima ndiza ko muguwe neza cyane muri hose mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye dushima Imana gitondo cy'ubwiza Imana yongeye kuduha kugira ngo shikare kuganira ku ijambo ry'Imana nge tiko turaganira twa Pastor Cyiza ikiganiro ni Imana yo buhungiro mukurikirana imisi yose uhere ku munsi wa mbere nshimira Imana wewe wamuronga kakaryo ko kugira ngo ukurikirane ijambo ndiza ko ufise intahe nyinshi ku message yose tumaze kuganiraho turabyibuka ko turi muri message tubwira ngo Yesu aragize ne Yesu arashoboye uyu Mungu wetu anaweza yote ndugu yangu Yesu ashoboye vyose nta kimunanira niyo mpamvu dufise ibyiringiro niyo mpamvu kwizera kwacu kudahera niyo mpamvu umunezero wacu udahera niyo mpamvu ugutwenga kwacu kutigera gushira rimante keba hamwe n'ibyo shima Imana ko utugeze ku munsi wa kabiri mwino yinga reka dushikaye kuganira ku ino message Yesu arashoboye turashaka kubanda gusenga Imana data in the name of Jesus twagushimiye twakukengurukiye gitondo cyiza wongeye kuduha kugira ngo tugane ku ijambo ryawe in the name of Jesus turadekaye ko umuntu wese rino jambo rigeraho ubuzima bwe burahinduka ubuzima bwe bw'imwemu mu bisata byose ndareka kwidasanzwe biba ibyo ndabire kudavyize bizina rya Yesu amen. Nonge kuramutsa noneho twibuka message turimwo itubwira ngo Yesu arashoboye ndibuka ko ku munsi w'ejo twariko turaganira ubwo twabonye ko Kristo Yesu ari mugabo adasanzwe ari mugabo ahambaye asumba abandi bagabo bose pepote wo kubwira ko akomeye pepote wo kubwira ko ahambaye pepote wo kubwira ko ashoboye ariko namenye ko ari mugabo umwe ashoboye gusumba abandi bose rimento pakoso umugabo yanesheje urupfu na kuzimu umugabo yageze kuzimu hahinda gashitsi ripeko sotamande umugabo yageze kuzimu satani n'abadayimoni bari kuma remento pakozo uyu mugabo ni Kristo uyu mugabo ni Yesu umugabo yanesheje urupfu na kuzimu imvura mu kuzuka mu bapfuye bose reki pakosota masheke azemenda uyu mugabo araganje umugabo arashoboye uyu mugabo arabereye icubahiro uyu mugabo arabereye gushimwa uyu mugabo arabereye guhimbazwa rimento zube tubikijambo twasomye ku munsi w'ejo twasomye ijambo ritubwira ngo bukeye abadame b'inararibonye ndakunda abadamu ukuntu babikoze neza mu gihe cyo gupfa kwa Kristo Yesu bagumanye nawe rimento supa kandi mbaze ndagakosore none ndagasubiremo hari amadini amwe akubwira ngo abadame ntibakaje kuri podium ngo bavuge ijambo ry'Imana yemwe ndugusanga umwana wabwire nigeze kwabwira ko nta mwemu y'umugabo nta mwemu y'umugore twese dufise mwemu y'Imana zima umaze gutahura ijambo kendi urivuke rimeshi kapa nigeze kuvuga ngo ijambo ry'Imana rigereranya n'igisasu igisasu pepo tucuguruye nimba yacuguruye nibifatiye ko cuguruye umwana nibifatiye ko cuguruye umugabo cyangwa umudame icyari nuko ari igisasu iyo cuguruwe pepo tucuguruye ibyo gihitana kirabihitana ijambo ry'Imana naryo pepo turivuze ripata nimbuti tabora remeshata haguruka muvuga ijambo ry'Imana murekane n'ibyagizwe vuga umwemo vuga ijambo ry'Imana menya ngo uracedeta mwemu w'Imana rigaba seketa uri numwa y'Imana mirosi ijambo rimbwira ngo ndemo umuntu agabisi yose ayiganze twaje misi kugira ngo duhishure Imana nta mugore nta mugabo shabako zoro erimenta asegede returi message tugira ngo Yesu aragize ne gahemwe Yesu arashoboye ugize ikibazo kw'iryo jambo nazamuga mbaza muri commentaire cyangwa ndone ku nimero yanje hama ndakuganirize kugira ngo utahure ijambo ry'Imana rebeko zo ijambo rivuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya remeta nigatwabwira ati umuntu wese iyo atazi ibintu abikora nabi iyo utazi ibintu bivuga nabi aregete ndiza kumenya bw'Imana zima buri ko burabaza ko in the name of Jesus turabandanye re message itubwira ngo Yesu aragize ne Yesu arashoboye turibuka neza ko twariko tubona neza ingere Kristo Yesu yageze kuzimu hama agakandagira satani akazamukana intsinzi ariko rero iyo tugeze ku rupfu rwa Kristo aho naho tuyiga ibintu byinshi dugusango icyambe na mbere cyatumye Yesu apfa tware kugira ngo je na wewe dutsindanishizwe tware kugira ngo je na wewe turonke ubugingo tware kugira ngo je na wewe turonke ubuzima kandi tuvuze ubuzima Yesu yavuze ngo tuburonke busaguse gisigura ngo hadahazemwo n'akantu na kamwe gisigura ngo
ngo iby'Imana byose tubironke bisagutse, ukwera kugororoka, amagara meza, itunga kuja imbere, kuja hejuru, kutananirwa kuvuga bikaba, donc ubuzima busagutse. Eribakoso rero jeni ntumwa y'Imana naje minosi ndumva mpema nyemeza yuko ngomba gukomunika isengero ko ari inyungu tutayiko turabaho bivanye no kwizera gukeye, bivanye nuko haryo tudatahura ko mu Mana biriyo. Umwana umwe niyo yigeze kubaza sekuru wiwe, yamubaje ati mbega Imana ingana gute mu bwaguke cyangwa mu burebure? Sekuru wiwe aramwihweza avuga ati none uno mwana ndamwishura gute, ndamubwire ko Imana ingana gute? Sekuru wiwe abuze icyo amubwira, acafata wa mwana acamujyana ku kibuga cy'indege. Hama sekuru wiwe abonye indege iri hejuru acaramubaza ati mbega iriya ndege ubona ingana gute? Kubera indege yari ikiri hejuru, wa mwana ati mbona ari gato cyane. Ati sawa, baca baregera ikibuga cy'indege, ya ndege iri kiruruka, aturabona ukuntu ingana, atego, aturabona ukuntu ingana, atego, ya ndege iruruka irashika hasi. Imaze gushika hasi, sekuru yacu aramubaza atubona ingana gute? Wa mwana ati nyurunini cyane sinoronka n'ingenda bivuga. Hama sekuru yiwe ateko riko bimeze, ati n'Imana niko imeze, iyo wegeye kure ubona ari ntoyi, ikubera nto. Iyo uri kure yayo nutahura ubunini bwayo, nutahura ibiri muri yo. Atariko rero uko yegera niko ugenda ubona ubunini bwayo buhebuje, uko ukomeza kuyegera niko umubona ubunini bwayo butangaje. Rero ndugu zangu, hari inyungu nyinshi twarose mu kwizera Yesu, ariko rero bivanye n'ukuntu hari byinshi utaramenya, ugenda ugaragaza ibyo nyene ugezeko. Imana ihimbaze cyane, ariko Imana ishimwe ko yaduhuje mu izina rya Yesu kugira ngo dutahure byinshi birengeye ibyo twatahura. Nuze ugera ahantu wibaza ko Imana wayimenye wahejeje. Imana nta muntu numwe aragira ahantu ngo yoyimenya avuga ati je nayimenye nahejeje. Nigeze twabwira ngo impamvu abamarayika mu ijuru basigara barambirwa nuko ngo Imana yamana ukwera, yamana gukayangana. Iyo bahindukiye ngo bamafise apeti yo gusubira kugaruka kuraba ukundi gukayangana Imana igezeko, gisigura ngo Imana igoma ikayangana kandi izana bishasha, niguma hahandi. Praise God, hallelujah. Rero kamabwira ngo Imana iragutse cyane, kandi iby'Imana ni byinshi cyane gusumba uko tuvyibaza. Aho ugeze nuhavugira ngo ugira ngo warageze ku iherezo ry'Imana. Haracyariho byinshi mu Mana ukeneye gushikako. Praise God, hallelujah. Imana ishime ko twahuye, Imana ishime ko tuko turaganira, kandi izera ko byinshi bishoka uri kurabyakira. Rementa muri message Yesu arashoboye. Rero ndagomba kubakomunika ko hari bidasanzwe Yesu yakoze tutaramenya kugira ngo tubigenderemo. Kubera ikintu utazi nugitambukiramo, iyo tutazi nukibaho. Nubwo Yesu yavuze ngo twishwe no kutamenya, ntabwo yavuze ngo twishwe n'ubukene, ntiyavuze ngo twishwe n'ibyaha, ntiyavuze ngo twishwe n'indwara, ntiyavuze ngo twishwe n'ibindi bibazo bitandukanye, ariko yavuze ngo abantu banjwe bishwe no kutamenya. Gisigura rero ngo hari ibyo tutaramenya, ariko aturati ndiko ndabimenya mu izina rya Yesu, aturati ndiko ndabimenya mu izina rya Yesu, aturati ndiko ndabimenya mu izina rya Yesu. Ndizera cyane kuri kuramenya byinshi birengeye ibyo waruzi. Praise God, hallelujah. Rimataka hano ino jambo twasebe tubwira ngo ico gihe ngo basanga ibuye ryavuyeho, hama ngo binjiye ngo basanga Yesu aho yarari ngo ntakiyo. Gisigura ngo Yesu yazutse, yavuye mu bapfuye. Yongeze kuvugwa Yesu rero hari no byinshi kunda kumanyagura. Icyambere na mbere twizere mu gihe Yesu yapfa twari muri we, igihe Yesu yahambwa twari muri we, n'igihe Yesu yazuka twazukanye nawe. Repako regisigura ngo doke icyo twari kera sico tukiri, kubera doke abakera twambanwe nawe, mugabo twazukanye nawe. Gisigura ngo twazukanye ubusasha bw'ubuzima. Nkunda kugira abantu namba amaguru yawe agwaye, namba amaso yawe agwaye, namba amaboko yawe agwaye, namba umutwe wawe agwaye, izere ngo igihe Yesu yapfa nari muri we, haba mpambana nkawe. Gisigura ngo amaguru yanjye yarahambwe, amaboko yanjye yarahambwe, amaso yanjye yarahambwe, ibihimba byanjye byose byarahambwe, hazutse bishasha. None aya maguru agwara mbega niyo nyakuri cyangwa n'ikinyoma? Visa amaguru yakize, ikinyoma kirahunga. Visa amaso yakize, ikinyoma kirahunga. Visa esoma yakize, ikinyoma kirahunga. Repakozo segeba
nigeze kuvuga ngo sinzemera kugendera mu kinyoma. Yesu yarangije ibyo Yesu yakuyeho byaravuyeho ntibingarukako, sinovyemera ibyo Yesu yabambiwe ntibingarukako kumara akarenganyo, sinovyemera mu izina rya Yesu. Yesu aragize ne, Yesu arashoboye, ntiyananiwe muri jewe, Yesu arashoboye. Rababadesi keta mwarahezwe cyane, mugira umunsi mwiza, mutere muca imbere, uruganda rwanyu ruca imbere, ibereke bica imbere, ubuzi bwanyu muca imbere, ibyo ndabyacu ndabyizeye zosubira ku munsi w'ejo. Mwarahezagiwe, amen.